Zai thiam pathian rongbol tu pu Joseph Zaihmingthanga chuan van duai thlak takin nimin pathian ni khan min kalsana azin kong bumbo taka mibi kani ziate mi ropui ani dante ama thla nan kantar langdon ani pu Joseph hian anopan lai hun chu darlona manga sialrang in sialrang ring antiang khan zailamakal turin apa achun fu hle apa hi kumsang khazakwa somsari chowa Mizo rama gospel band lar crescendoa an vocalist pu hermoya ania pu Joseph po Sunday school le primary school akal phatatrangin asolo thrina zailamakal tur hian heti hunlai atrang hian a incher der tone kumsang ni chowa khan darlon BSI zaipol member ni in darlon khoir po atello chuan anzai moi theilo anti hial thrina darlon atang hian anu na thona wangin lungsen le munrang ranganom kuala kumsang ni le pakhata khan aizol ram tharwenga anom zuita ne aizola nomtir arol thar chua hian pu Joseph hian ruihlawa khoi ve thrina apoimo lai bere ro chu atluk nuwa athole dan hinia anun ati boi zui to lovin atal chuak le thei ama soidan taka khang hun lai kha proxivonin Mizoram aron run hun lai kha nia damdoi rui thei ni kha mi hausa ni na ni tura te ngai na oma meichia te khan an ngai sang riau ate akhoi rei man lo ri hlo na tho hi ataksa langin ake akal hlei thei lawa damdoi ina a om lain a in ngai tu achiang ta a kan no pan lai atangin re om lutuk tur lovin kan seilian chowa hetiang mai mai hi ka top n turani lo atia damdoi ina ama en kol tu doctor la chuan heng hi chu tandai la thamai halo ti thrina pu Joseph hian ka ke hi tan ngai lova om chuan ri hlo hian ka taksa a khoi chele to ngai lowang tin damdoina hian arilru asiam ta a damina chuaka ruihlo hian anun ati boile to ngai lo hei hian miril ru nget tak athil ti towa chuan ding nget tlat chi anni zia atilang chiang hle pu Joseph hian arol thar lai hi ahnua a in chhir thu te po soi chuak thrina tlerol sual nei lova local tlang hi athrakhop mai kan puitlin hnu thlengin Harsatna engemo min siam saka a hlok lo ati ramthar venga nom hnu hian kauran le khotlanga a theyang tok tokin a in hmang thrina YMA zai pola te MZP a te po a in hmang ve thrin hetiang lai hian zailama veng chung le rampum huap inti siakna loman pakhatna ala deuh zat zata aten culturein za inti siakna buat saya pathumna ani ti lova chuan pakhatna ani lo trum hi atlem khop mai hei hi zaya career a cher chhona nia ma se akongero a olsam lo khop mai ama soidanin producer rang ka bekwala LPS Skylink le Radio 10 min hnol hnuwa phei chuan ka be dong ve ang reng hle ma se ka producer hian ka chunga rinna ngata ri sala a chu ka hlotin na kalkong pakhat ani zuita ni ati a producer hian atira meiche pakhat nen album siam sakatuma pu Joseph hian side B lama changang ma se MZP in concert an huai hotrumin MZP alo in hmang ve tho ani bok nen guest artist angin an soma chumi truma azai le a performance chuan a theina a pholang chiang hle ni turani a producer hian midang albama be tir lovin a hran pa a album siam sak katumta a kumsang ni le pathuma khan Mizoram khovelin dai to ngai lo tura kan hmel riatna ta chuan a leng ti album chu aron tlang zar ta ne pu Joseph hian khati laia lar puvanlal sailova kong suten to lar ni na ngai thrina ma se chu a producer ro chuan a trom pui lo thunga a lar wanglai hi chuan lar tak ani ringot mai asam ti dan alam dan a in cheina te
akut zung puile akut zung te hanti kak te thleng khan khang ba ka trending kha aom theilo hrim hrim ahun lai mila fashona en ton na sat thi han chu taila pu joseph ale thian te tluka kan en ton na sat hi mizoram chanchina anom to kher lo mai theya hei hian an lar zia chu ati chiang ome malzai hian hunenge mochen an kal hnuwa pusai lovale pu robert atenen in kopin ahun laia ben lar super trio handina super trio ron chua dan po hi asoidanin pu roberta alba man boipui laiania robert le sailovate hi anlowin zui sa to a zai ho chungcha ngan soi hnuwa an pathum hian anin kop khom ta a an ben hmingero chanchin bulamin an phua sakane diaizol posa an ben hming phua turin mipuya rotnan siama rotna sing chuang aluta chuti kara chanchin buthren khatin super trio tiin an hming an phua saka chu chanchin budangin la chhong zelin he hming hi an puzuita a pu joseph hian lengzem lama album pahni siam manin apathum na aboipui mek lain pathian ko na achang zuita a alarwang lai takle hlotlin na in a zui lai taknima se anuna pathianin zo na lian tak mai na in a ko na chu haider thei anilo ama soidanin karil ruwa khoya nge isuan lu nga ti zo na a tlat maya rongbol tu rang te ka zo puin min chang theilova chu zo na chu keima alian hlea eng ma in karil ru tangin ala chuak theilo zandar ni vela pu fakte a kazuk rona iswa chui hne na reng tolom enga tinge ilazon ni tinmin lo changa hei hi ka pian tharna ni atia atan chuan love song sak arem tolowa gospel singer le pathian thuril tu ni tura ko na chu achang zuita a love song sa a hunah man lai po khan pathian le ko shana aphak to ka in mangin ketri pi le ko shan zai po la telfo thrina kumsang ni le panga khan ramhlun nor ta in sonin hemikum hian pathian rongbol turin a in hlana rongbol tu rang te troi omin ahuna mang thrina ronga bolai hian gospel hla mangin Mizo zai rimoi ati hausa chun zom zel boka phd sang liana hlaphua athu ka siam tak ni tin lalpa ti phei chu Mizo irom chuaka in hlan na thaber te zinga mi ani hial ome gospel singer ang hian album pahni nein pathum na aboipui lain ashok lama Harsatna anaya wangin azai chun zom le theitalawa heti chung hian rongbol nai ro chuan ahun pum mang turin thei top achua chun zom zela thu soi rongbol lama Sons of God tima deputy speaker tangin bulatrana kumsang ni som October thla khan Krista sipai te team andina home crusade nein mun ranga an fe chuak thrina ne pathian thurila ronga bolai hian nupui fanaw nei to a rongbol na chuan malam panzelin kumsang ni le som palia khan synod revival speaker ni tura la kania kum khata ko ran som thum chuanga te rongbol na an nei thrina synod revival speaker ni lo hnuwa po apha kang tokin ataksain atlin lo lek thleng poin pathian tan rongbol na akal pui fan thrina ne ronga bolai hi anuna Harsatna atona satlai berle pathian ta na arinomzia tilang chiang tu mi bi ani na lantir tu anita a anupuine na nomran hnuwa afate ayen kola sumdon na lama abul tran po arongbol na wang hian akal san thaka synod revival speaker ani laya ayin ngana chu tia aneya hei hian anni tin khosak phunga anmamo te aphu ve zela synod revival speaker ani lo hnuwa chuan sumle pa ya Harsatna antok tran tila adik berang ni tin khosak phung te afa te mamo le du zong te ngai tua ngaya achang chuan Harsatin hreomati hle akal san zong ngai tua phei chuan hetiang din hmuna ding turan ni lo tia ngai tua chang atam thei hle ang
Mase pu Joseph a hian arin le ronga bol sak pathian ta na in pek ban san tum na anei ngai chawng lo nung tol zong in kaldon mai ila pathian ta na in pek hi ka thul don chuang lo tin awm dan tur chu pathian hne na angat top mai thrina ne Hrisel na lama kumsomli ni ma thleng khan dam lo na anei ngai lowa Mase nerve thalo le nat na rang rangin tun hnaya atlak buaka heti chung hian pathian rongbol le afa te enkol chu ada poimo masak annia kafa te hi leiro sum hnu chia tur ka nei lo ma se isua hnu chia ka du ber ati kumsang ni somhnia khan nerve thalo wangin damdoina dalunia heti chung hian camping le crusade te nein kumsang ni somhni pathum mei ni sari choma in khom tura in buat sain fian real trong try na aneya atong try zo chu athing thit na hmuna ni khorthelovin atluwa damdoin panpui ni ma se chan man anitalo pu Joseph Zaihmingthanga hian kumsomli pathum mi ni in Harsatna rang poin apo then zo lo aronga bol sak thin pathian hne na achol ta ne rimawi khawvela chau ni lovin anun hian Mizo te chu ro hlu min hnu chia saka anun nge ziate a harsat lai berpoa pathian rin nge zia lo lang te hi ayan ton tlak le pathian thu soini se cable le YouTube pa ada du ngai manglo mi te hian pathian thu ni lovin ka thu soya wang chawin an ngai venanga pathian thuwa in kalang sarang ti ka hlau ati trin khawvel choi moina le ropuina zong kalsanin pathian ta na in pe a akuta nga to na chuan tha thla lovin athi ni thlengin atrang tlanga arin oma mi hring hun chiara chuan lahun lo hle ma se pathian ang chunga chol turin van ko na achang ta ne akal santak achung te pathian in ompui se ti hi kan trong try na ani e